Se. Ah. Hey, me. Hey. leeto ha le qala e ka ba phoso ha nkeke ka le hlomella. Hallelujah. Jwale ka le fa dibetsa Dibitsa. tsa bophelo. Yo. Ntate Motaung hlomona re ke ba fa di-grace kapa ke ba fa di-tools. Amen. Amen. A le ba potlolomenteng. Le ba potlolomenteng. Sheba potlolomente. Ha sheba potlolomente o mathela ho yona ke shebile nako. Moruti wa ka. Empa lebaka le itseng le entseng a e potlolomenteng ke ngwana eno wa boraro. Ah, Maine. Hey. Emma hona mo. E kentseng ho tswa MTN. Reka starter-pack sefe kapa sefe sa MTN ho kena ho network e etelletseng pele mona Afrika Borwa ka jeno. Kenya SIM card ya hao ho smartphone sa hao sa 4G kapa 5G ho ithabisa ka data e ngata fela. Ke re yona 18 gigs ya anytime data le 1.5 gigs ya YouTube data mahala ha o reka airtime ya 30 rand kapa ho feta. O ka iphumanela le 21 gigs ya anytime data mmoho le 3 gigs ya YouTube data mahala ha o reka airtime ya 50 rand kapa ho feta. Kena lebenkeleng la MTN kapa mabenkeleng a mang a kgethilweng ka jeno. Ho na le dipehelo. MTN. Mora Maine o tla tsamaya ho fihlela metsotsong a 30 ka mora hora ya 10. Kakata. Phamisa lesela hore ke nyolohe ke a phahama. Phahama ngwaneso. Ntate Motaung hopola hore ka mona re bua le bashanyana ba 16. Hallelujah. Hey. Tsamaya le bona. Me nomoro ya 16. Hey. Ka Seheberu re bitsa Yotbab. Yotbab. Yotbab ile ho hlalosang lerato. Maine. Ha man. Down 20 shera yetsang ke Yotbab. Hey. O ba fa lerato ka baka la nomoro yeo ba nang le yona hape ka baka la letsatsi leo re leng ho lona la 16. Tsamaya Mofokeng. Ntate Motaung dintho di a etsahala naneng lena la makgulong. Ha. Hobane re tla ya re lo sheba hore na Paulus ha na bua ka lerato o buile ka dintho tse 16. Ah, Maine. Ba bolela hore ntate Motaung re ka ya ho yona momamedi a itshebele yona a ipanne yona empa ke shebile pale ena. Number 3 ke ena nang le bothata. Nomoro ya boraro e tletse batswadi matsoho. Ya Maine. Empa ke kopa o bone ke tshwere ntsa le teng. Yes. Batswadi ba jere ka boima. Ai. Bosabana bo felletse pelong ya hae empa titjhere hana motela. Hana o motela. Terence yemile yena bosabane mo ba hae. Yay. Hallelujah. Moshanyana ena batswadi ba se ba lahletse toulo ba re titjhere na ha o ka mmolaya ha ona taba. Arena taba re khathetse. Titjhere ntate Motaung o hlolwa ke kano a inkileng. Hallelujah. Ya hore e tla ba mosuwe e tla ba ntate ho ngwana e mong le e mong. Ho na le hore ngwana a shaka mpape. Yes. A fetohe dihlong ha ebe kanya ya motse le lelapa la hao. Ah. Ntate Motaung ke kopa o e shebele ka nnete titjhere ntse e mamelletse. Ngwanena ha o re o nkile dikhaftini tsa bana ba bangwe ntse a kgotsa mosuwe. Ntate Motaung re bana ba eme hantle moruti Maine ema mona. Ema. Ntate Motaung ha ke ema mona ke kopa ke tlohelle koloi ya makgulong e ntse a edlela ke kopa re bule mamati hona jwale. A bule ntate wa ka. Mme Ntate Motaung ha re bula mamati ho na le mo re yang teng. Hey. Leqephe ke 803. 803. Maine.
803 ke ho yona ntate Maine ke Mareka 9 e re tlhekisha ke ho yona moruti ha fihla ho barutuwa ba bang a bona bongata bo boholo bo ba tetse hare le bangodi ba phehile kgang le bona a bona bongata bo boholo bo tetse barutuwa hare ho na le bangodi ba phehileng kgang le bona ha temana ya 15 ya re ha bongata bohle bo mmona ya ra bongata bohle bo mmona ba tsowa mme ba mo mathela ho mo dumedisa a botsa bangodi a re le phehile kganya eng le bona yes hoba ngwana yena o hlabisa dihlong ngwana yena o na le dipolelo tse fosahetseng mekgwa ya ngwana yena ntate Motaung keke wa khona ho itoloka empa teacherong tsa mo mamelletse verse 17 re a jwale ho verse 17 mo mamedi e mong hara bongata araba a re moruti ke tlisitse mora wa ka ho wena o na le moya o sa buing Maine ntatena o na le number 3 o na le moshemane ena wa boraro ka tlelaseng mme batho ba bangata Maine ba ke batla o shebe semelo sa ntate o tsamaya le yena ka hara bongata boo ntate Motaung o tsamaya le ngwana ya mo hlabisa dihlong ya tsubang di-drugs o tsamaya le ngwana ya hlooho ya hae keneng ka hara ntlo ya thitelo o tsamaya le ngwana ya mo hlabisa dihlong empa o ntsa tsamaya le yena ngwanena o etsa ntho tsena o ntsa le teng tatena bebeleng ntate Motaung bebele ke yena ya bua wa hae o re ke mo tlisitse ho wena o na le moya o sa buing ngwanena o na le moya o sa buing mme ntate Motaung batho ba bangata amen temana ya 18 re hohle ha o mo tshwara o mo teanya fatshe tsemakweba tsikitlanye meno a omelle ke bolelletse barutiwa ba hao hore ba o leleke ba mpa ba sitwa ntate Motaung moya ona ha o tshwere ngwana ena o mo tabanya fatshe o mo otlanya hantle o mo otlanya ha bohloko ai Maine yes empa moya ona wa mo pulukanya tataile mai ba entse dintho tsohle moya ona wa mo pulukanya university ntata ya di metchelete le mai Maine man ai yes ke la talenta temo ke la tena monna enwa a ke tsebe ke ntate o fenya ke bua le yena ke a tseba re ka sheba re kete ka bontate empa ona le dikgapha tsa ntate mong a ke tsebe hore na o Soweto kae empa ona le dikgapha yes
official page in rona da tele mayona ha mosara moteanya fatshe ha ka tarantsha makweba kile ka bona moshimane e mongwe e merenke ka mofumana le mopufa important khotse ola anta kankank ntate motahunka le hafing la hae hona le ntho ye wa e kwaetse yes aina me ya batho hopola temana ena yo nsama kweba ngwana ye untata ile mmae ba morata ai bebelere wa mfumana ibile atsikitlanya meno yes fumana omeletse ushanyanelo atsulengana le mmele awe ya 95 kilograms ai fumana omeletse ngwanana yelwa ya tsileng ntate motamile ngwanana le dipopeo sentlo mofumane omeletse ke mpa ke tsenswe ke nomoro ya boraro ai maine ehle ho ya 16 le lerato number 3 ena ye tshwenyana ai tatena untsana le yona tate motamile ba temana ya 19 ya ba wa arabo re ke morana Jesu re jo moloko sa dumele yes ha mutliseng ho nna temana ya 20 moruti maine petella maneo lena ba mutlisa ho yena ya re ngwana ha bona Jesu moya wa mosisinya ka bohale a wa fatshe a bilikana ntsa makweba antle motswering intse motsweri yes date motang ha re bue nnete hore le ha ka sebedisa dithethefatsi a le hole ha ba le khoba la tsona le ha fitla ka tlung tsa batla dithethefatsi ha sena tšhelete date motang o tla tshwanela itse mekutu yo a utswe ka tlung lapeng la hao ya hle anke le diaparo tsa hae a di rekile yam ngwanena o iso morana Jesu ntwentata ya neng a ijetsa morana Jesu jale wa ibona a bona temana ya 21 ere ha re ya temaneng ya 21 ya ba Jesu o botsa ntatae a re motsotso o solo kae a hlahetswe ke hona ho ke a sa le monyenyane mme o mo lahletse hangata mollong le metsing o tla o motimetse asela mollo ngwanena ha o mona le tshela o na le maqeba a ho tjha ona le matshatsetsi o yena ngwana ena ntwena e lekile ho le hore e mo lahlele mollo empa le hodimo le hanne ka bophelo ba hao o na le ntate ya buang jalo hore ngwanena o di entse dintho empa ke leboha Modimo haleluya hore bophelo bo ntse bo le ho ngwana ena ke na le tshepo ya hore ngwana ena o tlo fetoha ntate motao ngwana ena o etse mollong ngwana ena o tshile ngwana ena ona le bopaki mmeleng wa hae ha re ka ra mmotsana ho etsahetseng wa bolella ngwana ena a re ke tshaba bophelo ntate ena ntsa emele yena moruti maine sheba bondate amen le ha ngwana ena o ka re ke ngwana a tshwenyang haleluya ska ba molla ke madi ya hao haleluya o fe khalemelo bua ho yena dula ntso dumela hore nketello te Modimo tlo fetola bophelo ba hae ska ba wa bua thohako ho yena wa ngwana ena ha ona ntho a tla ba yona bophelo ke ha o fedile ka bophelo ba hae bo re ho yena wena nyeo jalo ka ha maloma wa le a le kae o tlo fella mo
ntate Motau ke gopola ka lenyao ntatenwa ba tseba morata le ha ngwana sa morata a morata ntate Motau ke kopa a ko e shebe ka leihlo motho wa moholo yahle antsa pitika fatshe batho ba tletse ba o shebelletse ntate ba re nkampa ka hlajwa ke dihlong gore ngwana ka thole thuso hallelujah rona ba bang re na le ho ikwalla ntate Motau hallelujah ha re tshwanetse hore re thusa bana ba rona ke khutlela paleng ena hape ntate Motau moruti wa ka tshere o tlale le lente ao le lente hona le ntho e pelong ya le lente lena maine ha hallelujah yes pelo ya le lente ntate Motau ha re ya bolella boemo ba le lente ha re ya bolella mmala wa le lente hallelujah ha re ya bolella le lente le na le nako e kae empa re bolelletse botle bo leng bohareng ba le lente maine ho na le gauta ho na le taimane ntate Motau sa kgathaletse hore na le lente le ditshita empaneng bohareng ba lona ho na le khauta le taimane ho na le gauta le taimane sa kgathaletse ho tsofala ha le lente empa reng ba yona ho na le gauta ho na le taimane ntate Motau jwale re nyolla number 5 o etsang jwale number 5 e emetse Grace Mohau Grace ena e shebiswa ho number 3 ena ya ntata ile mai ba itse ngwanena o rutswile matsoho maine man e ba ke yes mansana ho yena hore ho na le gauta ka hare ho wena ke number 5 e buang jwalo ke Mohau ntate Motau ya fitana re rure le hlono le Mohau di ntse di ntatela ke dumela number 3 la tshojana re he ba nna ke di entse di kale di kakata empa ha ba ke tlangwa le lente ka jeno ke utlwa mantswe ya reng hona le gauta ho wena hona le taimane ho wena tsama maine mamela mohlankana mamela moshanyana hona le gauta ho wena tsama ntate tlohela ntho o e etsang hona le taimane ho wena tsama phoka se ke wa itiahisa hore gauta e hlahelle le ho benya ho phatsima ha taimane hore ho pepesele hona le gauta ho wena ha ke kgathalle hore o fitile dinthong tse jwang o lile ha kae o phurukane ha kae re tlare le lenaneo la makgulong ho bolella hona le gauta ho wena na le taimane ho wena maine tlohella dintho tso ntso di etsa wa itiisa me o loka wa dumella hore process ya botshikwe ntho tsena di hlahella ntate Motau ka dipete kaofela moshimane wa setulong sa lena ne metswemene o etsa mohlolo ho nka le lente le leng ha tshwanetse a le tlisa o tichere o betse ha ka monyao phoka ntate Motau moshimane wa pele e ke mo utlwang ya reng ha wa lekana hore dintho di dulo jwalo empa ke na le tharollo moruti maine tlo ka ntle moshimane ena ha tswa matha tibello ke hore o ya habo ke ha le ba mosebetsing ho mma ho na le ntho ntse duma hore mmae hore mookamedi wa hae wa motsweng ka se mookamedi ya tsitsitseng klimpetje ka jeno tjena ha o sa mo tseba hantle hore na temperature ya hae jwang thermostat wa tjhesa wa ba ntate Motau ha fitla ho mookamedi mohlolo o etsa tse mmae o na sa tsebe a fitla bolella mookamedi makgabane a nang le bona a tseba ke a leboha ke apere tjena ke ka baka la hobane o ile wa yes hona le time ha hona le thole le bileo a di buile monna wa sebele
ntate Motau o bua dintho tse ntle o kgalemela a bua dintho tse ntle ya monna wa sebele monna wa sebele hana bua hore ebile re kgalantsa o bona o tloa ka 1985 bona moshemane no bua ntho tse ntle nako ena ha iyo ntate Motau ke kopa ke nke leeto fela ka metsotswana e mashome a mararo tsamaya monna bona na le lente le tloile kae monna kwesa monna mo le lente le tloile briefcase la ya o teacher la tloa ho teacher la ya ho number 5 a tlama number 3 le lente ba bona le tshwerwe ke number 14 number 14 a baleya ya mosebetsi ho mai a le kwesa mo kamedi la bona le lente le tloa hape le matha mo kamedi a samata ka lona a ya mora wa hae a re ke kopa tshwarelo ke tloela hore ngwanaka ka bona khauta le taimane le lentelle ho le khauta ho wena ho na le lente ho wena ntate Motau ke ntho re bitsang proliferation yo o reng jwale bona ntate Motau re bona botle bona bokeka re bona botle bona bontse bo ya pele Afrika borwa ensha re santse eta ho tswa dikgetho a tlo tlama monna ye mong ka le lente hallelujah le hore khauta ho wena ona le taimane ho wena ntate ka lebitso la morena Jesu amaine dipelo tsa rona di hlolehile ona le khauta ona le taimane e ntse pupeditswe ona le ya tsebeng teng ka jeno lena re le lenaneo la makhulo susumetso nyama ya o halalela re jwetsa tate ye mong le ye mong o sa kgathaletse boemo ba hae ba ditaba hore ntate ona le bona le taimane ho wena ntate boloka bontate bohle dipula tsa makganono di banele ka lebitso la morena Jesu Kriste re a leboha ntate amen moruti maine re tlameha ho nka lenaneo lena re tswe ka lona re lo tlama banna ba bang re ba rwese malente re tlameile mofuka jwale o no so baba ka tseleng makatsang modimo a wetse hantle mommamedi e motle nna no la makgulong a matala ke a le tshwara monna e mong le mong ha ke a nke le lente lena a fihla le rwese monna e mong o ska moroha ka wa re nthotuwe o hloleile o ska rwese le lente lena hore monna o na le taimane o na le khauta a ko ipatle ka motsotso fela o tlo bona hore na taimane ne ha o ka wetsetsa eng hore khauta ena e ka wetsetsa eng monna e mong le mong wa tsa o tswetso le richi jwang o morui o monna o morui ho ja no tseba ka mo le richi ka teng ntho e tsang wetsetsena tse o di etsang ko bana o tsebe hona le monna o tsileng o atla ere ko jwetse mo mamedi ho tloa ka jeno na le monna a tla fihla ho wena a o bolelle ka mo o le matla ka teng le ka mo le nkgauta ka teng le wena moraka hona le morai monyatla fihla ho wena a o jwetsa re monna o kgauta monna o taimane modimo o wetse hantle ke rata o leboha ntate Motale le ka mo o bapetseng ka teng ka jeno o na le khauta o na le taimane amen e re ke nke tshebeletso ya o seng hona